Izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd uticaće na razvoj turizma opštine Pale, ali i razvoja čitave lokalne zajednice, zaključeno je na današnjem sastanku ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH Vojina Mitrovića sa načelnikom opštine Pale Boškom Jugovićem. Ministar Mitrović rekao je da je osnovna tema sastanka bila povezivanje Pala sa Srbijom, a samim tim i zemljama iz okruženja, tako da će svi budući gosti ove opštine daleko lakše i pristupačnije doći i do Olimpijskog centra Jahorina. Što smo razgovarali, to je bilo pitanje povezivanja na budući autoput Beograd-Sarajevo-Beograd, odnosno ovaj krak koji ide od Sarajeva prema Beogradu, što u ovom trenutku mislim da je izuzetno bitno kako za Pale, tako da dio Olimpijskog centra Jahorina i za kompletno ovaj dio Republike Srpske. Povezivanje dole sa Vardištem i ovaj krak autoputa koji je predviđen da ide prema Goraždu. Mislim da ćemo time i ovaj dio povezati Republike Srpske sa Srbijom i sa okruženjem, tako da svi budući gosti koji budu dolazili bit će daleko lakše i pristupačnije da dođu u Olimpijski centar. Mi ćemo razmotriti u daljnjim svojim aktivnostima i kod izrade projektne dokumentacije i svega ostalog na koji način ćemo to riješiti i kako možemo pomoći sa nivoa ministarstava komunikacije i transporta kompletno ovoj dionici koja ide od Sarajeva prema Beogradu. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je na današnjem sastanku razgovarano u aspektu Pala kao lokalne zajednice koja će se naći u transportu bitnih puteva prema Srbiji i zemljama u okruženju, te naglasio da je to od velike važnosti za turizam i razvoj opštine Pale. Malo smo više, da kažemo, potencirali kakve benefite mogu Paljani izvući u narednom periodu kada je u pitanju Jahorna. Gledali smo kako da doprinesemo Jahorni, kako da na određen način i Pale stavimo u fokus, obzirom da se planira izgradnja gondole Pale-Jahorna i da će biti povećan broj i turista i naravno drugih posjetlaca na području lokalne zajednice, odnosno opštine Pale. U svakom slučaju ovaj sastanak će donijeti odgovarajuće smjernice i rezultirati nizom sljedećih sastanaka koji će biti usmjereni da se saobraćajna, odnosno putna infrastruktura riješi na najkvalitetniji mogući način. Gledamo kako da riješimo na najbolji mogući način razvoj opštine Pale kada je u pitanju i putna infrastruktura i energetika. Isto tako ćemo komentarisati i o gasifikacije na nekom od narednih skupštinskih sastanaka i u svakom slučaju ovo što se danas ovdje razgovaralo u kabinetu je veoma važno za perspektivu opštine Pale. Na sastanku je istaknuto da tačna trasa autoputa prema Vardištu još uvijek nije dogovorena, te da to zavisi od dogovora entiteta. Ministar Mitrović dodao je da će prilikom određivanja trase biti razmatrano ono što najviše doprinosi povezivanju Sarajeva sa Srbijom, te da će biti dogovoren put koji će olakšati sam transport kako putnika, tako i robe.